Prvo zbog mape admirala Piri Reisa, koji je početkom 16. vijeka napravio mapu koju je prepisao od drugih starih iz Damaska, iz Bagdada, koje su još starije iz Aleksandrijske biblioteke, gdje je prikazana vrlo precizna topografska mapa Antarktika. Sad to je 1513. godina. Antarktik, kao što si rekao, tek je 1821. godine otkriven. 1816. godine na tadašnjim mapama svijeta Antarktika nije bilo, bilo je samo more. Kako je moguće da početkom 16. vijeka imamo vrlo preciznu mapu Antarktika i tamo je prikazana mapa Južne Amerike. Poredio sam postojeću mapu Južne Amerike sa svim rijekama, u Amazoni i tako dalje. Tamo je bilo puno više pritoka Amazona, recimo. Dakle, neko je vrlo detaljno crtao. Ako je Antarktik, kao što je tamo rečeno, ledena ploha, a prema prihvaćenim naučnim informacijama, on je već 12 miliona godina takav. Kako je moguće da je neko ocrtao tačno kuda se kreće kopno, jer ispod tog leda je kopno. To je bila prva informacija koja me stvarno zaintrigirala.